George Natembeya alistage manage hiyo kitu yeye mwenyewe. Unajua kuna mambo mengine ya aibu. Hawa wakubwa wa security tulifanya kazi na wao wengi na tunawajua vizuri sana. The Inspector General of Police, Mr. Kanja, was my GSU commandant when I was Minister for Interior. Na huyu ni jamaa mimi namheshimu, is one of our best police officers in the country. Asikubali kupelekwa namna hii na mambo ya hawa watu kumharibia sifa na kumharibia career yake kama police officer, and he has a sterling career as a police officer. Kama kweli George Natembeya aliorganize hiyo maneno na wale watu ambao alienda kukomboa wakuje kumupiga yeye risasi, nani amewakataza wasiwakamate hao watu na walete hiyo risasi watuonyeshe haikuwa yao? Unajua kuna namna ya kuendesha watu namna hii na ushenzi, anapo wanafikiri hivyo ndivyo nchi inapaswa kuendeshwa.